Alright, ya ne mwasiwa. Moina siwa. Nela moina siwa hii. Tije ne nasio. Haya. A beautiful Tuesday, good afternoon. Nyanita wa MC Totoma na mutangu wa mwana kiwa mbali likilungi chabia ngwatelo kama kawaida. Otono ni kwa dhita umunzi utwithiwa na mna musoilo. Na mu ile kuwetwa yindu yila yigo yindu yani yila Indi tuimita jao yue pasea kwa nanga sana nataka nono ndia na tuvinyani wene binda yu karibu sana dhiri wa kilungu chane chabia ngwatilo otondo mumbia kuma kwacha gina kumejo mutindi ya kumbia ya musoilo pezi yetu azingeja undisi muimwe tata na yu nate kwa nanga ibinda mwenye kwatile kwa mbandikia wa Facebook ne ya landi mbandikio nesa ne ya landi mbandikio ne ya landi na tuyambo share live ino ba Facebook page ya Mutongo TV akamba wambe karibuni sana ndini wa kilungu cha Omundu Talent Tuesday na kama kawaida ndiye kwa nanga ibinda eka ngothokesia mwene wito wa Omundu atotavia we ne wa my brother we wata ndimo theo na mutie eka ngotavia ndi kukuja kwa eka mbona yuko karibu sana mbe kindu chambe asante na kila chikingi chakele amboke ja mashambiki maku na byange mambia me diaspora Gisiku nende sianza maambia nimenda umakethie mashabiki makwa ni karibu sana pa Mutongo TV twatoke paingwa kindu kingi twatoka kuthei pass aya mbona makisungu maende yote ta iko huyu makethie na kisungu nyenye sinye ndiye thiane sinye aya asungu okay for those my fans they are America diaspora. Can you welcome and listen to Kwato Kazi? Yes, kabisa. Can you welcome yourself? And listen ya Kwato Kazi. Ya Kwato Kazi. Cho. Ken. Ya Mudanga. Masieto kuma ila na ina kuba ya mweso. Twase ebinda yunende yu ndao ya mea. Aine ndio ya mea. Ngino kitu nakakalika kwa kukomboa. Ka kuaga. Ila negwa mwibaloka. Kakalika bambio kwa mia kala ka epi ke ba kali kwa ni teke oboa. Bambio kwa mia bano za mota no kama kaba. Kavi na maka jesu tangai. Aya. Yui kindu kemwe we mongelela wase wakuwa banini. Wize no wakanesa. Nondo be mundu diaspora kumbia ndigu yandekea muthanganesa nenda okange. Ene yini woka. Yika hangu kulia. Nigo wina masieto nuwa kwanya. Ninya kisongoli. Ninya kigidom. Ninya avieta. Nina moki. Avieta na yumi eba. Avieta Anu maize mwana mwende losu ni endete. Ndio. Ola ndege ndioka. Avieta kwa kila mwe. Nakalete la. Eti avieta. Ina ndeke yo yuni avieta. Ndeke. Kangu kulia peke nuna sisi nethia kwa kweli ugo wa wopio mbesa na kusonga kana mbesa na kuthaka muno si kuendani mundu yu ila na kuyosunge bawambia niwe maanisha mbesa umeze wega ti mbesa pe bandu ndisane mwewe bandu mamu mai na badi de bandu mamu wanena asia hii ingetha mwana akwe kabika wow. Lazima kila muziki wa neni yake lazima kitu ambacho mzazi ameongea na maombi yake Mungu akitimize kwa jina la Yesu. Yes. So nini bala stara witha kala ebo ya mwana nela mwana ukurenda ma stela era kukwe mundu umeka umene stela na mukaru tu awete simu mukaru ningosa right ayamba kwedela mukaru to mungu ni asimala lesikane TV ni yue Nebia kitu kineka aisepe pindeka bika mwana akwa anowe maundwa ndio na mwe ukonowe witho nda kwetwa ukwabera uga wimande siro no umya ngoka yuri kendo trend lakini andi kwani nazo wow eta ni mbesa blessed ngai ni mwathime kwa hiyo kuolia nibo mbesane ndeke niwe se nyekuma uma ba na niwe ndio sisi wa nekulia hindi be bandu wendi wangela nsebu mukumbo kana nicha ngine kwa kodi yani ni bato maki mmeo makwede ba niyo bato na ninye na aisa musemo ninye no niye kwa mundu kweke ibuni na kupanda mwene musemo sito nene yeba iloke ilo kono withikana na ndola mai matene ni mwono ina
la 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 izo banda mundu uzu ino kwa mundu kwina na chonge muongope na wachane na yeye na you disappear from that person. You must that under you are, if you can hear somebody singing the areas of the traditional songs, don't agree to be next to that person because it's a very dangerous. So you are man, you are dangerous. There's no one can defeat me. There's no person that I'm no there's no person can defeat me. The you can be defeated. No one. When I'm being defeated, they must be defeating me. And because they can't, it is where I'm strong. Alimamage songomba zeni dictionary. Josa mugondo. Ndeke kuba wa mutongo TV. Nino ni nesabyo. Sabale yako baanza na mbesa. Hili hata. Ai Biblia acha wewe ni kalamu. Ndio. Onangoka ngakuya ndina mbeza ndwe mbeza ombe na ndwe mbeza ombe tia. Kwa ningu thina. Ndo tedio ndethia. Niwona uko baka chagu nye baanza ndikiya ngai. Pio. Ngai umwe. Nende yenesa. Ngai. Wow. Era ni mbesa. Ngai nuko yongoma nyazio. Ithoriti ndiye kwa ngaba nende na participation. Participation ni. Hena nyo. Na participation ina ya youth. Public participation. Public participation. Ito wana inazo titi ndio nake. Cho manisi. Unese lo ba na ko masimu na bango bela siwa ba mupuko siwa beto na mbulanda. Na nengwa siwa beto na mbulanda gwa. No ane. Yimbe. Ngubona kwa nyangwate. Aye. No kukwata na kukwata nondu. Akango yiye. Tukaye. Izikia mbeza na nengwa. Ai mundu sio thini aba. Ndeke. Peke ndukita wa show. I'm not there to show. I'm not in a industry to show the things which I buy, the clothes which I'm wearing, but I am industry to do the work which God called me to do it. Bas. Nigebe jangwa television. Ndiye sema kiobebe sema nondo ba is not in tais waze chao. Ndio sike somo cha kunege onzinda. Ngubone ndeke. You kubika pau. Be kubwe nene muno ando meze to maye kulia. Niko kuona muno wena siathe cia kila muthemba. Kwangelega nina konie. Masi ma ukavoyo no kete. Nina konie kwa Keni wa Maria. Na kuona siathe ni cha fortune. A Kristo na ndola natatatia na Kristo kana ala me mona kara kama tena Kristo. Ni utinda na mo. Panda byali ikubwe nene. Ninya na ini na asia hii. Ndia itakuwa ndwala sio meoka. Netio kwa ndwala thuku. Ndeke you. And when you can see Ken wa Maria is called me to perform nina kindu cha maana waona. Yes. Na uize malamengo na nadi kaguku love niende akuina. Wao wananishangilia na wao wananipenda. Ndio. Kule ke love kubanza nadi unywa. Nienda na mwana songa kalandi. Niona. Na ndeyano ndi unywa neto kindu kitu wa mango. Ndipo na manya kwa mango ya nuya la nini. Ngaye tu ngombo wabundi. Ukanya yango. Ni kwa ni yete wangatoa ngalini. Ngapa ya maki. Mango. Nanye nonga ba dikiyanga ika bakwira kuti kwina kulisendi. Nonga ba jukwani byala bikombange bya. Ambabweka. Ni wewe nere na byo kwa Kenya Maria. Ni leo mnibunangili wani to ngili 50 kone ngo undandu. Nandu. Lakini kulisendi. No kuteketole ba ikedo ke ko moyo na mpendie basita. Kama mama zangu momba. Waiwendi kwetu. Ngai. No bungu. Ni kwa baki ra bai mundu kumbe ana ngwa deposit baki rabu. Na wa mino era wa ni ngiri ya na ko 50 wanajua ni mwe bate pego ni traba tuko 17. Nine. No rumbu ko ndio. Wamba obango na wila ukale nenda kwine ya lebi. Eta kuwe mundu kali yetu ni modaki dikiyanga hii. Alebi no bungu we yetu ni. Ndeke byambe ndika mufuko. Wewe magavi anoni ni mahoteli yake ndo. Aye mangi mandi kanga wewe ba mandikete. Uka kongo kulia hii. Crusade na kilabu. Pero nda inanye ndo. Na balaba yake ndo nepa. Pa kilabu. Pesa. Wambia kilabu nipo bena kaido. Bena kaido ba kilabu bena mbesa. Ngiye ndo bongo dira ni leli. Na crusade ndi mundu ambawe kumena ambe kuma crusade ndi mundu ambawe yakibwa kama pasa la meza mambetete. Lakini baba yu ngoma na gwazio. Wambia lebi ni balau.
kababio ni kuyana alike ba ila bunga mana bwana kulaju we ete na mabutu ya ndeke ngine sana na tuzuo ete na mabuwe waita ikaambwa ndumdu yanganga baba moko kandikapo ndio balanga ideke kucha mtoto kebya mtoto dukate atende kukala kuligana mena mbesa ku amakuweka kilabu na kwenda mitoto ndeke we sababu hata na mitoto kilabu ni mangai atujume kilabu ni mangai kunda zatani na mwana asiombe ya waidi twefanya mpaka weka we maizi makazoba hata mwana asio mundu ni lele ombe kana ndio yani mwikala bona ngai ni mese na nasio undu mundu efanya mundu nusa taskasinda nusa nusa abi umane mambogewe ndinda kweli ona we ngokunya lakini isuta ile twala kuifanya nyene already nusa ola ni mutangi pa no mundu zile ndike bala ni ngomba mangi ni mukomani ona itindasere ne usionga mesie na ale ni mango gospel azionga mai mundu ungeote mai ko yote bamefanya hapo yoni ni yenye mango gospel akamba eba kuko nimeba nani ndikianga mwini ola utepa na Machakos County, Kitui County, Makueni County ndekia mudanga others they are pretenders and musungu I say pretenders are ones and marvelous atero tosiago sio tosia muzungu ngai ndeke ningo sia itenesa ngono ndo sembete pe kina yaku no gie nayo thatania na makobi ni ya tene kwambo ngwatu ya kwanza kwambo waliambe nye na ini akamba maito nenda twandane nenda kandene nenda twandane hoga nenda twandane akamba mwana nenda twandane we mule joke na kuna wapi ndio yipe onge wa traditional ngwilela ambakwe kana nosu ngwilela ngukuya pe theke yaku uwinana kukuya kwambo kuya niwe sina gudu nezo kuya wambe ya mundu kuya ekangota ndo geto kuya unokite ba ila ukwenda aini muibasa yes don't do like that person do like you ndeke I'm here and God bless me because I'm doing like me nini na kama kamwe lakini be mwini wa wina miaka 20 utambona ngaye umwe nigwo we ye ona mukama banga no mbisi nundu etao nundu ndeke eka atake na naweza kuiga nina mundu na ndio nenga wako heshima ututuketa amina ngozo kunenga wako heshima nese vile na muna ende na umbungula tunamalizana na huyo na kana mwenye anichunguzi ngukulia hii yani succeed we oyuyu we asia kanando nime okukopi manda muwa pai nanda muwe watumie mbese vile dacha na ari basi andu mamwezi no nie atana kwinya waja muthembo sino nyetho beta mamenze kune aka maini wene Stella aba pema mundu muka apata mundu ome aba aka manengwa ndai ya ngukulia hii wathina waku nimo thina wakwa hii ambathi kina sela education andwa ainyama cyane kana cyane ainyama cyane muthoku they are not supposed to copy my things tene mama kwina kikitandisha no niki na nengi you know they are just copy tinye simba nisa na yumo mambo joko pia wane na kwa nini ndo copy yeye na mwana ni mama ni copy makamida kitimba mami ile ngayo monga meu na mwana ndio meka ngeu ikala ni makie makiju yue ekangotabie wathi undu enda kolokolo wa unique langu ya wonu na ni ngobaina wathi wa tradition meke ananga mundu akwacha musita bumye buwe mbegela bunanga kana kanyono meatia wathi ndenda kwacho maine malike bala gospel ni matabanya ndu Yesu kwacha na kono ke bata ndiyo ni matabanya ndu Yesu kwa traditional no waga yes ni traditional tuneko traditional no nayo nyako ndo nako ni kido kibyo Stella wa Mbengele na mbona wewe ndo asiaire Simba naje ni mwani nini kwa traditional yao kuna kido kibyo hata aninya mwana wake na nini kwa ikaponuka ama mbemwe unewi hata ngukulie aya unewi hata ngukulie hii we ngoje we ti mundu ukukwandikia mbathi isu niandikiwa nonye kegari mundu mandikia ndetha no iye ata ndo no wako ni ngai indi keke mundu mandikia we tha no iye lakini nunga ina no ana nyine muneke nengo ndio John ni songete ko nenda kwacio
Thanga ino kunengete wini tumangale kwetu ni ya mama yetu ina bali musioi wa worship we yokainae ni wini wathi musio ne nanda tonga mothe ya kula kwingai wathwe musio baine isya aini asu tamanda musu ndiribaso zo ndo wa ribasi mbesa kwa kene ngale kwetu na yingi sia kwithita lakini trandisha nondoka tume bu atulie enda ndo atulie yaume ngobukima waje ndaba ndo kumanyi ngukulia we peta paeka mbona ninonie wandika niso nuwe kana ndunai somba ndunai kabisa ninonie wandika wasia nina maekea ala onda mangi nangie na nama nina ndio maeka na sajui nina maekea lakini mangi nangie toko thi epe lakini nina maekea indi nakumbona ndeke nakunu complicate kendo kwani mundu aeke na eka otha ciana akathie no kwekea na wa mbira zongo thi ndikwikata kaundo yo kwira la kwine nene kouwe uwekete juu na bidasi awaikeo kwa nimewasame bidasi awaikeo kekata but for now for lil nunu na ne lil nyene kiye admeida makwa nunu mpabanga yambiye there is something I want to give you and I cannot give you this when you are not kwita kweka kwita disobey kwekea no baloka kwita disobey kwekea ne forgive forgive you are not forgiving is you are my enemy ndo cho mate TV ne iwe ne chabya kwatilo kilungu mvite msito to mweni wito mundu etwa ndeke ya muthanga nambie ne sito yo etwa avieta ntio yo iwe tukeba akamba ndino ne matatie andu me inengo utuweka na utaalamu ni maboyie na andu onthe mebi na mbesa no toni ni manenie maikulio suomo magine pa kwa ndambuki unai kwa ndambuki chachiri hene pago na bikangia tawo ndamundu kwina mbali sia worship toto naguwe bete mbona ula nuno neneto na manini ula wa Israeli nuno mbona Israeli mbonyi munae na akebuna ni wa worship timu nene baba na kigdom sindei paina ndio tosui mundu ukwina wanja wa taweda muongo chachili yaona koitanga mundu chachili hata we eta simba yani mundu na kitu kitwa income influence there's income and influence of society ngai wana ko paya unaenda nondu wa income and influence ekule mundu waka kana we na income kana we na influence ko bandu bune basio chachili wapi kabitha wa ina muingo wa Jordan kwaeka nini ne uyone nete kisungu muno byo pau niwe sio kwai na zinaona baila songo baila hindi na madisi Kiswahili so I must use English so that everyone can hear what but na wakati sponsor pa undi kianga hii kawe nubu na wakati ya mundu sponsor au ngamena ministry kana au ngamena ministry bani pewa inaise 2024 nienda sponsors hapa wa bwana ndanya wavyuzu na wakati mundu ambia boy mosongo ndiye ndo mungu ya mitandaoni ne mundu ome kana mundu muka akana nake ngugule binadamu ona kele mundu muka makindao ndo anu bungu bae utambolika bunge wa nesue ngukula ngelemende ya muti yenda yata majandene tamakia ko waendete ine ngukula ni waishe akaini mutavye tikana mama meko mo tukako mama kama musomu na mitabia sienu ndia ndao kaje maki wakwa tabia yake sio nyando maki ni mundu mu understandable is unstable yes is what maki no atoma sai I am unstable I am stable I am ine mundu asiata I am tao koni siwe ndo maanisha hata I am I am tao no nda kido chuki no ndavya understanding ni mundu uelewa unstable do peke ruki unstable do peke ruki rai kila kidenge ni stable na stable iko kitu aye maki ambi akida akambia hii hivi ambayo ni dhani unstable understanding aye unstable ene chuju unstable chu nesilia kumaanisha chao wende dhande na maono maingi wende desho kwithi ata maundu mengi kwitha musomu you ata maundu mengi kwitha we unstable mundu musomu ndenda akelele iti kusi da kuonza we unstable we ta mundu you
ngelemende ya muti wathio su wathothe ni chao na kumazito masobe tu sweetheart baby chao bona isi mwato miye ndari ninye nuka atsindo siapa wewe kila mundu wangelemende ko bigwata ona bulotini ndikonda kwa nyezimba na akaumya ni thana umya dutu aindia kwa mwite asila kila mtu amwina asila ndio ni wewe na kanoka ko uwe byako siwe ni mana mundu wemo akaite kindu kika trend wiwa hii natuke ando moke na keba kau ninye no ke nai wene wasiwa enda ikundini ndio wiwa ibeti nzuku wasiwa niyo ndo kwendi wasiwa kuni kumaanisha kana we pata na nzuko ini siendete nzuko hapo kama ibeti ni ndu imagine ngukule yinzuko no tangio ni wapi na wapi we tukasilwa ngai okay aino kasilila ngokulya ndeke ote ongenga yila umbe ati wena nzuko ni hapa na hapa onatwambia kana nzuko iziwe ina ile cha yue chathi chaku ni tokie muthokie twakuna cha vuma bai mundu ukakuna chathi cha muthembo suma Machakos County Kitui County Makueni County haya ndugu yaku no tumiye ngilile ana ina chathi no mutumiye kindu Biblia ya siando ka twa mbesa ni Biblia ya siando ukaro twa mbesa ono ka ikwa muthi uko mbesa sia na ndo manekana kana wenja wesu katabulikana pesa nyometoa we maanisha hata I'm very sure sondwe so twa mbesa ndukara te twike umo tolaniwa ndukara twa mbesa ni why can you do that go and use the money where it's supposed to be used ndio we maanisha hata yue maanisha kana mbesa mbinga ngekana mbesa kama sia esyo ko we the ndongelela mbesa ino ndo asia ndongela mbesa nye ndina kendo ngai nyendela omanda we no ni confused nende na omanda kine chao jana ngosia mauta ebumba ta ine mauta sia mauta asia ko yani royengele mende yakwa ndemu support ndioka pena mambi mbesa masi ati mambi mbesa makule mendi nengele liko sila Facebook page ya Mutongo TV kini cha vyangwatilo ino ni Mutongo TV wawine kulo yeba kula kwendekea muthanga makuli mafazi mako makulie bas na maitapa nyama mabede ya tena ni mondo manza anisie bas inyo mwende ya ndekeke ene aviata mumiende yake mawete ba na mweno ya kwanya mumiende yake ngukuli hali pe mundu we unezie kwa si hali keno yuyu ando maikwenda siendo serious nanda siendo igwe hata siena ka utumanu kidogo otio utumanu na kuna kitu kendo utumanu kabaloka pe kitu kita wae kana kena pe kitu ambi Biblia MC toto yangu tabise bandi je bande kya mudanganya ndio luka mwana Stella ndio pe mutumia wili pa sababu ina meko mia hata mbele no rabo wangu we uteka hata utabu wangu no sasa kwa ngaita wako kanando tamaku uye no wabuye ngwana mutumia wewe wabu wangu nake nake mutumia wantizeleke ndio na pemba ndo utenda azo ngalicha mutumia ndenda oyu ndendete kaka na sino mbingi ni sala ngeze keza na ilangu iko mutumia ni ngumugosia ngetu ngeangia tena na gina sia na yake maana miniki withia mutumia nundu ninaenda songa na muthenge yenge mutumia to wenda au na ndio kulia kaka ngokulia ndekea muthanga pe mwitu iyo nangu ne yesimu ba live TV ne ambia nyene musungi musio na ndekea muthanga ndiaisa kuona na nyene omwathime no kwamba isinga iko kanesa ama kwa sandanza siaka niki isonga na ndaza siaka jende sakute I don't want to be temptation nuwe thina kana nimo thina ata ukwaza ni mucute ni wane mwanake ndubona mama ndiga pa school la dila seva kutokulia kaju mwana ndeke ata ni mwanake I'm not a disability director I'm not anything director lari ndimo kukoze ku ni stoity ni sawa ni nabina umwithikira wana ndiri chata nikiutiu ukatha kwithia na kwa ngali ya mundu ni speed ya 100 km/h ndabye ngaleba ngaluka sasa na kwa tia ngali ba masaku ndio bikapa ama kuyo na mundu embia bumesebu ni kuisa speed no bwangu ina kwa we asi ndeke kwani ko we moto ita avieta ni kuyate ni kuyae kwa nya elio
kwara nyaelio na kwa akakwati angaliva ndithi bikababa kuna mama ala baza usiambia mise ukaandu ya bibuni wanaraloka ithi ambula yo wekulwa wewe ithana driving license ninayo itha umizembe thacu tesa maine za mananga aliva ngunene ya okay ni yiba neno kwa mama kumokilielio ndakanombua ngukulia na niwe thiawe ni sure undu pio taili yemwe yatukiabo by the way jenda nzugisia kanundu mundu no lomwe inenda kunga yutukiwa na tani nyene mundu nyene by the end father na nabi sia kanisieta sia ni wagwa nyao nabs siamwe nabs ni tukuma no manie nabs ni wagwa no kaiwa no manie nabs yangai na stera na ke sia ga yani obiside sita ni yesu you know wagwa atare mundu no sietie nabs kana feeling na nabs feeling ni sia nabs sia kana siku kuma kuno sizo buko manane na mandata tuko kwasa na bape mumpengele mende liba alambo na tuosanie tu na atuya maki ni na miaka 19 oju na miaka 24 na atuya maki 2017 na miaka ya nata wasembeke ndiye ndao prostitute ndio keuko niki hano niki ya ukimu ndiye ndao wa ukimu niwo niki ya ona aka niki ya ukimu kwanza niona ndi mundu eba na mambo wadhimwa wait nimba malatano sio nungiso nikangale ndo idea withi wadhimu malatano ngai nundiye kwesa nitamukate na thangu haichao sisi ni thangu iza mata si modo ko ubeke ni nikire kita wao weja ayine ajena the ndayo loka kuni makurangi eka ete makulyo pani ni chabyo ngwatilo nikisani sekindo ba nabs we ando mekuja kalini yevende mundu utwa uko kutwa aya we aya kwangu kujindekea muthanga koiwase wendo ndo sunga naka aje ani peke tukawa kwithukanisa kwa Mose makini wa leile peke la kwithukanisa kwa Mose makini wese moma ni Mose yo mume mwanake ndio kukabela ni kuona maundu withi ai nisinge nanga tu kwathane na mono waze hakianga kasele kwika tu kiwai na kaina ndanu kaina mongeli kaina wanza kume ara tu yuka lobi kwa nomwe yuka banga yukeja baichoke ina amuya ina mondo onendevo kandi nasiebo ungama nena ndeto yaku yakanywa yasia onetha evo ukethia onetha evo ndo kwatia na ndesi nikita oneno ani mbona na nese widukisi nini sio tune tanzia yesi ngalamende yandeke ndaundu aye ndaundu no nerves no nerves yi ndeke tabe makulyo beba haya ndeke ya muthanga ngwendete muno watchinga leko cia malindi eta wa ID ni rin yasi ya kwendete sana usebe bandu miye 20,000 ya iye kala Mombasa Irene rin Irene rin the sponsor is my assistant and ulonde andola mandeda yani meta mama ya assistant la mandeda atedhese makwa kangu tabisi ba mzitoto ndavye ukalika mini stuno ke baba ndo imbeso otesi odhino wabya lakini nye nikiangalia lokoza simunga ya mundu nendete mutongo ina fyanga ambwa ndi hai kwa feki life maisha anokwa aya pe mundu kukulya nukwenda kolabo no mungu ne dia kolabo kolabo Nwisina makuna kolabo echa niki kwandabie peka mwana kokie na kambithia na ningo nene anetei ireko je kambia ndekene na subscriber 165 na nenda una kolambo undethesia kalenda kolambo kakito tomwa na negwa tei wandika ndukesia na nakendia ambako una kolambo ni ambako kuandikia wathi ndio uthi studio urekondi wathi na ijiwine na wathi usu umaluka ngulikia studio ingi una kolambo na kaandikia wathi munene
ndienda kuweta baka ndienda ndwenda kwikathia weta ando nime mama eh kwaka gukulie ungia kulia ali abutie kala kama niketa wandeke junior niki nikeze okay ndeke junior ni mbrayola wakwa ndeke junior ni mblayola wake isinge photocopy okay sawa ni masongeka mbase kwa ndindi mwa wandizo nowezi ndiwezi ndeke ndizi manizo mbase kwa ndindi aka nikito ni mbase kwa ndindi na comment TikTok kwa na kendo Vile na tabisi yo nando na me niende kwa ngaba na na ila wamirata public participation na ndo nangu ni azima mbende keo nini na public participation yoka no duna ne kwa mande kita mbasa kwa ndindi unizo na comment yindi ayo wa views haya nikiuta na abika chade ni chango nina chade ni bando bangi okay sawa teyo tindia nondo ni soma makulyo ba tiade ninye haya haya ambe okuya wasio su wake be ndo weta na kweka ni mesi ni mupingalu pingaluka okanini iyo kanini nakumwa hati nyeni tawande kya muthanga mafanzi makwa kaine mutabye kisetse kinaki kwizukiwa na kambani mutongoi meacha kabatu kezukeja mutongoi utuku na muthenya mbaitu na bekino ngwenda kunena va mutongoi TV nenda mumbegwe ainyamwe kwibula na njana kwina kinze mwanga vaimulila zinondo kinze kibe onduki weta mona mwainde ana kuthonga thonga twala tutwenu ni mwizoti watajengelete inaimbadila mwina tunga ina muthina itumatyacha woshibu na mutheke akizende kya muthenga yoka yo mumeti na nondo ni mukuthela na ndikwenda mukithela nenda nikale nenu nenda nimbisha nenenu nondo mona mwandi ande kumbisha na mundo nakwa ningwambia kwiwo tulu nenda nauma bakinzeni nalika bango zibonga mwele ya muyodholo nizenga zemba nyanenu ngatia na mutia ndege ngogela ekayikondika bakinze niki nundu ekayulol olicha moko bakinze niki nundu ke atungi aya no ndege amuthanga na guwe na story mbinge kenze kijagu no girete ye muno kwani ngo gisamata ona ningwa oinsani sia na jonye MC ro ni cha ngwadelo mbene amana ngana nangwene kumela hii doka doka kinze kichonge kunye nina na nyagwani ndwina waze nomo wale kwa sai hadi nyenita wa MC toto ni dhava mutongo TV mbaitu ni dha kipindi chani cha vyangwati lombe mkiazi nina ugwadia urike ya chongo urike ya chongo ada ngwita ni kwazi kwenda kika makina wau wa chai ni nyangu si toto wa ike Ndiko kuja mwanzo kuzira meja mutongo TV kile cha Nyangwa Talent Tuesday tuna vieta ndekea mula kajita wa MC toto mwana motango mwana ke wa mbali banda tika naona ina semba ndona ba sitikita kwetika pamo yeta kwaya mekulia makabi ndiete nyuma asiwa alafu kuja ndekei niki utana okay utana ngachane cha katombi na ni na wimwe ambikie maana tatuma ambadime nimesembesa take eta wa Emmanuel Lovers abo wadangai maidia mile kitimba takwa baya mile kitimba amba umangwa ta prembesa ngisusu gazambela cha zuti anino ayo ino ngokonya ya sisi amina nakuizwa na ina comeback nuna kindu cholo lo cha umudungi kiombola niuse mande kwa miasiai mande kwa masiata usungi omololo no eka aihiwe inenge yuali kwa mwaliecheta ni bandu bake andu aswidi anwala mama numanga akwa comment na kabunde zisoma iko mengera usomewa wene zine nezie kwithia nawe ni wanza hanesia ndwa na lived kwa uka no ndo bani kai isweno isiothe ngai nondu ko nese lived uka ne no na Amerika mangakulia dimathime olikai ko na Amerika ingi kai utinayo kalika kaamba twa yine za tumia stats ngabani weta kunoa this is honest kile chogo ndi mukenga ndeke ogiete neki na asale waba aunga miu NBA
azine mbingi ndiye so bika flow esumwe na mao babe abantu ngona namwe pinde ya lift yoke angule jwe jao amwe lift ni kindu chu kona ndo mailika ambia ko nizi na jilika numa boya ndeke mali ka lift ata kona alika ndo sia kwatiso tuma lift ni wothi ngalekazia masako ke mane chaibeti misakwane James Mwema ndili ne sawa sawa ngulinde ke either aba nenda kukuna collab ne wase mwenda kuna collab nondwa itumisi yake ambia ndekea keep up ende ya kwekasa kabisa wametushow na ngalekazia Western Nairobi ekombia eba aende na kuwatia bamba tu bamba yue from Malindi ndeke ambisi osunga we babe yemwe ile tu nenda liwe nisongie na uwe ti sawa sawa nene se we moyo hulye kuma wambe yosunga nando mena tamakuwa to ndungi makona ka wewe shirika yengi bainondo bando bo ou kuma nambe yosunga uwo mbona chwesila tani chako tu ula sasa ungeandia kwa no tumanuayo ndikana ndekezeo na tambue you ni kwa tetindi okay sawa haya kwa mukulie ila lusi ya balaba okay ekana na pange wasiando ndio sienda tikule makule la ando makula kendo you must you waambita vanu na mama ndete so they asking question nondo ninyi mekula kigidam so makule you ask okay nekulie it's not you in my fans mekulie ila lusi ya balabando la vote ndai lago vote mekali she is real na vote mekali ana nengwe mosemo sione ngai asonoche ula wa muma wa mwita nini akaneka ngai ngai ila asia ka sonocha ndeke mwita na kabitu kuona hii nyebe kino ndauma jai nalo sisi ya mundu mbendi sema mundu muka ndikiyangai nale yani mundu muka ndalo tusubwa ni mundu me akana kaboke vya wa sotola yanu ke vya tambidio na kubele mata no uwe mundu muka ume mundu muka pangite yake songo ndatoto luka maisa ni mako lotu wano sumbeka luka ume ladies don't try at that cho wana mwini wana ndekenye ndio kile na maka ni oba ni bosi abari tumando na mwa kidogo mbuosi wa kidogo kala kago ni bidete lakini maomeju aitu kima wasi ya mundu mukani osu mundu mukali ani no kujango ke yangayo mwana na sana ina akona mundu wasela yuko akavango ke vya wao yu wenda ngendia nde kwimundu mukasula mbaga no bongo aizobe wana kwa na mundu awo kamuyambuke ba uka mwike angali ni vitu yakwa ngamutwa apala mbotinga mwambia kuwandisa luni ndima utebake ukeja wa mwana wanzoka ndikiyanga iwa mtoto wa monu keve yagwa wambia pa imundu mukandhoka ndebo kibabu kanya musobele no na maki wakwa pe na pa vile na post ye putene ndo tathina tuita ka chips akubanete na kiyagwa tokana mukona inge ekale kibira changili 120 kira kibira lani kikwata cha mosumbe ne yandu we sepundu isanga lekwe pe yawa akusobewa na kitu kitake sobe ni wona pe mbuka mundu muka uyimwe ayende sokato no beba imundu boita za mundu ome ona keda mundu mukegwite ata mutu mandu mukatuma ndo mukezo ukezo nanu kukwita ndo mama kini kutoya yengu kosi yake KFC paikendo pai mundu mawano aja mundu mayo na sinemani haya ngeze sindake muno Douglas na kuona haya ukulia wetetwa chathi ni webasiambeza siyana tukita kwati yani ya mundu ila solo kambero kwa kwati yani kaka ngokulia wathi waguwe na mbesa kanawe niwe si yume kindu kimwende keti unena basi ni na kuyu cha mukambe thukisi ndeke ndienda nundu nuwambia kanawe na mbesa ndina bwa kaka tukakeke na kuyandu we ngai ende na mbathima ndo tunitwa weza we ndoke ni na mbesa boje maimba mainza poti mambe ndeke ize na mbesa yani ngapa unipikite ina muwanga ndio thina ndio ngangana
na yue tupesa tunato nini okwata akani wete kinundu akamba onthe na nthio thete nonie nonie katombi nitona aye wathine na nitwanete shimo wathine nitwanete Ken wa Maria wathine na lakini uyethia aume asu itina wathine bandu weta aume ani na mongozo tanja ya nganya wathine ndwambie aka na aume mambenga nezi kene cha byangwatelo icha kibye eko weta asu ni mambenga azati nonete nielo wathine ninenete ene ninonete masekete wathine nubona wena akuwe na chao nduweta umeangi na hina nengi na nize masekete na hoteli eko weta masekete wezi chao na mwathime no aumenye yes na kulia ni mwathime mbona watanje katombi wataje nyamalia roja maima no wetano bako makia ni ma university tena ni market adha sawa ukako wena tanja mwatelo kwa hiyo mwini wa gospel investigate kendo wewe ndini nye nindini iko nini investigate ite ndina aine ngothinye ndo tajalo kanyira ni lili ndiye na kala soko oyini mona ndiaza niyo banzo nona nzo ina siteke kalata nina mosi nende na koka ningwita na omosi nitawata omosi ningwita na ausuomi ausuoni ningwita na ninde na kwaka ibati ngitia ala wewe wako twende turudi ibati ndio hayi nomba de kwa tires musoka ni akakweka we kuwisu yakwikaenda aye ile za bandu tiles isuju ndakenye isuju nona aya point number 2 edukese point number 2 ejenda kwa kwa sendeke na investigate ite point number 2 ngotabe kero kenge nekite investigate kuinvest ada kindu chake nini invest ite nina ngali ndio nina yaba nizo sawa mpeke tukiwetere nina mwakomwe mundu umenikitheka andeki ndiacio na mutoka waku maluka na miendele wasubo ukalika mbepija kumbuka mbo maluka meta pakindu kingine ndudia nerele kege nene ne buloti aisi ukire na mwaka wiba mimi miaka 20 mekite hata nena namo sangotapye mwini wa ngosi peo duke kwa na ini maka matwawa wa mundu ume mundu boka na iro twawa ni nena nani mangosi na ume we mundu you must work hard we mundu ume na yiwe kala bunde kuisona mbata no kwa mundu kunembesa na sponsors sia chao pa mundu isokona mbengi sana nga mundu membesa mundu umeleke abipiti nengiwe kala nde kwa mundu bwa inuitwa nengwe mbesa na kumana to kusupport yawe inza ni support wanaka au mbona support bifika dikiangai au mbona support ya hapa na natu anele kwanza umwatu wa kifalume ni mbosi akaosie mundu mutulifu na mundu imbesa na mundu uteonenga mbesa ethonanie ona ndenda wetwa pem yani tikusponsor kumkwa mundu ti mundu onangililio mundu atuka usunu ndethe yacha pa ni mundu wo kila simu ogwa kisau madless unga maana ministry kisau atesimba kisau na mo mwethi etunya kanda bya ngakunya kisau baaju ototubene mkonia ba ni mwe twe live tu mbesa ngukolela ngababu ayendo kamukoni oyu Ndweke twite mbesa wone. Nitukwitizia bayanza na. Aje pene bakisebe nyendo mene. Aye. Yuwanange wanu mukamba mautebeke anyi ntatebeke je chuchu. Wiyo wako. Wiya. Pandu mbia yiti namo. Ni mwe kisao matulesi. Nita nitimute. No tu no. Oh. Wewe mwana wewe. Simo Mustafa. Ati atotokendo. Akakwazia ni wewe. Tuita kisao. Ai, mbona nyenga yako no lenga? Wewe wapi atotokindu? MC toto kwa kunya ndege okay. No gwendeke we. We wani wa mata bya ugo. Aume mekase. Mekase. Wado latest we atyo. We wakulwa anyumba ya na tires. Ni tires we ni kisungu. But tell me about nilikuona umeenda shule. What happened about that? Aimo nditotana na alimwazi. Nanji mambio nenga mia wete itali.
na inethia mwalimu akamwa naumie mwa aye ndwae kabola ndeke na dia waliga school ukaniweza ndo mbe na somu na mena kesongo we are now ahiji kula chikitanya ndeke ya muthanga akanethia na nienda mu ya uma ya we were now that what can I do here na kana ndeke cheza ni mkule ni ke hata what can he say akakuda na ngenge akatabia yasyo nasomea utangazaji na ibe langu kusoma za sindu ondu wailai ukamba bose winena ndio ya mitambo ni wenake ukapose wau unaona na muyai yubana the quick what can he say akatabia aya pana neve akanyena ya mwa ko wa miwe iwe kio kola school ye kana kisongo ni chichaji ukakwata school yake kamba nozome na ona kila nenda na manie alabu school ne wa wikathi wana nenda no school museo na kila na kwata na ibetapo wakwata ni sawa nyengenge kwa neno ndonge ndwekei haya mekulia hata we muna we lilo eto purity wa mutanu mese pio ni mwe ege biti muno eto DJ Max Mwesh Lizi ase we kazi munonga ya kwathime haya matani aeke umanga omemwa ni na binadamu onde Hazia usukwaze uno ndisongeane na omenye sawa ona kene mundu ni umano na kende aya pe mundu ukukula sia hii kwa wako nile kisao mattress lakini na wasongene waambia na watu nikola kisao mattress na dana no ngeka nange waisu aya ongea lakini mada message betanga ba kisao mattress no kutoa ya leo to yuma ba kisao ndukati yewa no bona kote mina sho ai ko yumu ana atate ko mina ne kana ne inyo se yu dena kisao ti simba ni sawa no twekelebu aya toto umundi wakitawika ndeke kama matukwa luku yako unapiga ni kali sana iya ula ku dress no ni ngelemende aye ni wako ni dress lakini ba yutengemea is giving you money to go to come for that something inde ulona uchano yeno niwe si naku ya we brand watu kama mwini nwitha na supporters na supporters ila withia simu yakwa no na simu ingi yupe andu important mava na kwa ngo ni other ile ndu ibawe undu nduke ndo nenga Naleka joto minasho Yana hina tu minasho so no ndu ndeke banga ndimoteza sia ndio nene simu kaka nikona by the way this one I have to call nikona neze bale kuya ya ba ende mamenenga leko yobinza ngale kwa alangi others konye ne other you are not kwenda we are not others you must be supporting with anything it is something na anything you have but money dile ya mbesa I will go out there and I will go source for anything and I will come and give you anything but what I want money njena siegendo kingi kate kulia makuli leto mine ndo na ne size yawe naku ndeke asobe mbaye umundi utoto nisoma comment toto fanya show na ndeke ya muthanga makisawe mbea nikusalimia sana aya nina aketheka kisawe matres sasa salimia toto aya nina aketheka kisawe matres mambea sia kwa sia toto na kwende sia to mbea sia toto na sia ndeke ndu mbeza kino na nusu ngai akwatafia wao bino na utondo ama na you are the big sponsor mundu ukwika nesa onokefanya nduonewe ndeke wambia you yinde ni wanwathi wako yene siasia maisha bandeke na kinengo cha ndeke na pala ndeke obigite na pala uendete kwanda byale ndeke yuyu ni cha ombanise mashabiki mama wathi munene gukwase bila indundua mandiko asume kwa zabila ndundua mandiko masia militu ni kalu ya Yesu ko nyenya ko nyenya za tusobe miranga yi militu ni kalu ya Yesu natabiri ngona mitandao ne siando kwa nya video sio mea thei kinithe ndi kiimwa muno na ngai nongo nie monzu na ambia wa mwiko tabiano mabithe sindo isumona nia I will punish you
He will punish to you. So na God will punish to you. Ambia will punish to you. If you are not going to address this in a media because you are a public singer. Ngai yonena cia na kizungu na igamba. Look, yes, ngai ndo mana. Na yu mamiera kana no gonenya. O maniera you will punish to you we kienda ruwa. No say my fans wako matazgu yake kamba. So I must talk the English. I must talk English so that they can understand. Tiba mutongo itivia to a life. Haya. Iwe. Hada ikole yokie muno na kisi wa kisi. Aya kania Dr. Sweet Peter Niki ani wa support ya na ministry yake. Dimwezi osu. Okay, sawa. Aze ndamweti singer. Okay, sawa. Ya Muthanga. Okay. Haya, MC kagenda muno na wimwe ya kimena kinge jumete bitine wake. Osuno. Big up sir. Iki anamba simundi mwikeso na betanga ba. Na wimo kulia weni wambaye yeba. Nye. Eta wa Benedict wa Mbua. Wambaye ya Mukamba. Ni wambaye ya Mukamba. Ase wemena wa biti. Osuju. Ngaina mutega ipibo loko na. Olaji mwana osu kunayu. Ngaina God I'm praying for God to purify you. That is to profit. To akokelie kesongwe chati. Sawa kaya nacho naona nacho kitu. Kabage kitu ningwetie kisese ni cha kikamba. Nikahata nene kikamba. Kikamba. Kisumulige cha gozi ngeze profet. Eso amelele wewe ba. Nienda unene na aini on the upcoming. Mundu webaya utaisa kuigwe kawe. Nendete upcoming mwa. Mwana ukamano nitetheze apeka manu geta wa ina akosiye. Nende nakakwatila geta wa Zipora Masai. Na kambele chondo kathanywa na ini. By the way kamwele tukana kamundu kamwele tu keta wa Zipora na ni mutwae na ni mutwae na yumwini aini mekita mundu mkeri tukazi kola we mwini athenda makomanie ambako yaka ngai yupa wathi ni oba ichamana na timbenga gospel mwini athia aini mangose kaina mekwaro tibu nabo no mwine aini mangospel aini ni meni mandrese yani sa meda muyana ke no duka mando mundu kwa twata ndeke kayuka ye mundu ba muzika magi pandu ba kuteza sana sieno kanda auli kadika ngire kulali kadika ngo kwala mwiso wa isa nono ngukulyali na mebuku mangai Zipora wengai ongama na kwa nundu ni mene wa ugo na nundu ngai dai mundu ndete ya mutu I must tell them kanina mekwato cho nange mamosie u memanyambende mekwato mekomanyo ukulia wewe maanisha mundu amasani ukabe bitumile utoni ni yes unge kulyo mekomanya kila maulika kila pano kwaende yawa we sindu mwendie ndani aini on the upcoming kana director aini on the upcoming nye nimesina ni lili bai mundu ko bala ni ambie ndeke I want you to support me ni kwene nenda nako komye no bongo nye ni manani mundu bala bikala kwema kiwa manani mundu boka we kunza we dawe moko na bikala ba inyambu la yo ni manani abika siri ne chao si kwela ngaine kongwe kala no and you must concentrate with which we are doing we concentrate na kila kweka we concentrate ni concentrate ochu okay so mike na maundu anga ipe mutumia ba utwene no tendau mike na mwita etha nikana tevya twa onake tu wana kasabete kana kabete hata relaxing katwa studio onando kana kolambo koye bwa tulia ba ilela inenge shunguli enda na kayaji lakini uposo mawira kaina bale umereje matai udumalo kubimwana ka studio uno kalikilia nomba ndokesa kona ndikia ngai anenene abantu maloka ndokona kilala ikiyadime nenda kilala ikiyadime kina mbeza itesi yagwa mutume onda ndanda anzeleke ndeke na mili yetu ni kile matabia mili yetu ni kalu ya Yesu akotumia mwe wako by the way for you by the way your information education and what the mic na kwa mbio makuli bakala na abusa ni mese ndeke lala ndikiyangai ni makuli kana ne weta sia umakulya ni mese ndeke lala kweli nye
ai Wana makiwe ito wana tano isinu na ndeke ukokwata milioni mbona kama azi amukure buloti na wati buloti unasema ai anda million chao ngoja ni expenses ni aki see I'm very expensive ngukuje yasete toke na chao kwako million nikana nunza malunga see ndeke matamisa shono ni wanosia mbona ngini taja ngwari bagi ibe ndokebele kama kile mingi by the way nikala almost 2 weeks na nisho kaingi baka ni malat ni matanga asia tuma kima ni mere nokete because there is something important I want to come to understand to people as I am king I must be addressing every day and every time and every minute yes nundo ninya utakiwe tababele ke inendewa you are the kingdom I am the kingdom and I must address what and I must tell people what is going on chao kende ndeke kwanda ya temino kelia mosesi wa mutongo TV ndathika ba maniwe matemine show ino yakanite muno ba social media Facebook TikTok chambite undukiambite no matie thini wa page yakwa MC Toto Facebook no watiendekea muthanga Facebook TikTok yes YouTube must subscribe kaya ngukule ya mweso YouTube ina mbesa Bebe nasio onini lukana kindu kingi kiisama okilanga ochunga yuko nenga kinini ochua au pandite u nuno tatani wako nenga emwe bwanga yo nenga mbala nona yuni ni naina ngalengo no mwanga ngalengo no ka fix you know kite no kitage do ke prando ndio mbala step by step slow by slow ka tortoise aja slow by slow ka tortoise tani mbala tata nini aye au be bando ligelie zito yako kele niwe tanani kwa nena ndoto yaku ya mwiso ndeke unene na mashabiki maku mafansi maku na ndokolo ni ando ma diaspora andu asu ni mama yake thina ba Facebook manda mapa mande sianza asungu ma dai wasa diaspora diaspora ni mande sianza mama wa si kweli ndeke ni mafuni ndabie manene yu ando makwa alama ande sianza mafansi mako alama kwa mako twambia na my helpers alama mandere yacha ngaina mwathime yes na mwende na ngwata kwoko alama tedukisia ne to sia mbewa ngaina mwathime na ila kunza poti na kwandika balocha waji ngali lisi andu kuchete ninye na munengie kesongoli ninye ni munenge wathu kwa nenda kwatuka ni athukia wakana nenda kwatuka amuthanga twatuke nenda kwatuka ni nene namba ya mukamba wathu yazu wenda kwatuka wathu yazu ukawira lotheke wathu yazu nenda kwatuka ngewa amuthanga twatuke nulandi wakatwa mbaka cia lele kwa lambo kendo namu ya na kuyai nenda kwatuka ombie amuthanga twatuke sawa ni jabe ngwatelo ni yazu no nenga waze muzola ngonenga aya nienda kwatuka amuthanga twatuke bana wine ya enda bacha nengo inge na nugo ngini ya kisando subi anyote su kweli nengo nyua ni kama wa ona ndikaza we enegwa. So my fans of Saudi Arabia, America, diaspora, what I want to tell you, I want to recognize and I am appreciate for what we have been doing for me. Be blessed. Joe. Hey. Yue. Ndege. Nyene na amina. Ni mobeano ndo wakoka. Ilango ndo kuya egia biti. Weka seta mondume. Awa kwa mbesa. Wale university. Chabia ngwati lokegethia waba. Wale jetegethia wako. Tibati usupport. No. Na hii alangi yo ndele mbeta ne ukamba. Tibatu mukwata takisese kicha mutongo TV kwegethia kana amuika. Na kila mundu gwa ndende ya Kenya ni wakwata ebuso ya kwithiwa mwana ni ula wake. Nyenita wa MC totoma na mutango manake wa mbalele ni mwende osiese musowe ni gusitu lasi atia lakini ngusati ni chabia ngwati lo Talent Tuesday kwa omundu nina abieta. Tebingi aba dumeba.
ba inakira Stella kono ndio le Stella Mengele no nakera Stella Mengele kasa baba la kimama ngala embesi na kisa matres tumambesa ndo na to ngeja ngelemene ngelemene tune sawa andama sabato mondili ya mutaki sa matres I see you